Ningo kugwata ugeni kiri Nteto chietu cherutha Ithatu iri tariki 2 mweri Juena mwaka jwa 2024 mbeta MAUREEN KINYA mwonaniritwo mathithio ni Purity Richard amona Nteto iri ankureterete ni munini wa spika Mwendali kugwatikana kiri mutino jwa barabara kungi na kwantu 11 ne batete utoro kiri mutino jonge ntere cha salama aciari bacukuru ya igakiramba gotetani mwarimu munene bakiuga ne atumire borithi kubenga cukuru neu. Dr. James Medeka kuria thirikari kuweza na license cha kuendea mirao meandhiguru kiri ya biashara baba ingi. Ekuruba kuma mugwe kuromba mubunge Susan Ngugi kubakinyiria utethio bwa kigina kianga. Katuambiririe na rugono rwake baria munini wa spika ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru renowe MC wa njia Mwendali agwatikanite kiri mutino jo muthuku ntere cha Embu barabarene ya Meru gweta Nairobi ngari ya Mwendali igwatithitie aria irikanite kwithirwa ikiringana na ngari ingi kiongo ogwa kiongo na ntubanja barabokari ngari neu ni barikite kumatukwa sibitari mushine jwa Nairobi konge na kwantu 10 no mwene batete utoro nyuma ya mutino jo muthuku jwa ngari kathumba antu kugwitwa salama barabarene ya Nairobi gweta Mombasa. Bonfis Mongera na ripoti hichi. Munini wa spika ndene bunge kaunti ya Meru nurethere MC okumuroterwa njia bwana Mwendali na ndinonokirete mutino jwa barabara thinya shantu kwenarwa mweitha naku kuringana Nteto iria twinacio kuria antu baria bakarigitine kia mbere umbire kwithira betu tiga aria bangi bari nabo baria bakarigitine kia nyuma Mwendali alio ibo bonokire mutino jojo korea tere ngari rabo kali muthemba jwa Subaru Impreza ejiterotero Nairobi neringane nengi muthemba jwa Toyota iri gwitirotero Meru kiria antu ne kumenya kaja gatundure ena barabara ne Embu gwitirotero Meru na kuma na urito bongali cyo jire kuringana korea ngale Subaru nitigiro ite na kurungura spika Mwenda na mtu ungi barabonokire boge ngo chibitale tenere rotero Embu na nyumene bejrwa na ndege na kureto chibitale imwe aja kaunti Nairobi ke baria bamwe bakojirire mutino jojo baruangalisho ijire chitiranire motoko motwe nyume ngare totere kumitero tora Nairobi kuria konyiri spini ngare Subaru eri kugeria overtake ja ujare unajo jange ntuko gorogoro antu bange 10 baratutire kiri mutino jo barabara antu kumekana ja salama kaunti ne Makueni korea mutino jojo rumire nyume kirori yo kamata mirigo kira jiterotero Nairobi kwethiro kiringane moko emwe na ngare matatu ira kamatiti antu ikiterotero Mombasa. Niko na travel kutoka Nairobi kwenda Mombasa tukiwa na lori ya kazi na mimi kwanza nilikuwa nimelala, nilikuwa kwa kiti ya nyuma pale hii kakitanda ya lori nimelala, so I could not understand chenye kilifanyika vizuri, but what I heard was a bang. Nipigiwa simu usiku saa 6 na ndugu yangu kama kuna mtu wa Mombasa amempigia simu eti Paul amekufa. Sasa niko na usoni sijui tufanye nini, ndio nimeng'ang'ana kutoka Nairobi, tumefika hapa tumepata ukweli ndugu yetu Paul amekufa. Rwanyi rwenti sina ndiro tumanite kira tumiri bonde barabara Pedro bimenyera nonto kona kirundu gikithuku kemetino kyojuri mabarabarene. And we urge all motorists, especially for those who are taking our young loved ones home, to be extra cautious as we operate on our roads. Here we could see learning discipline and excessive speed that led to this accident that occurred. Ke report na Ntoshero TV kumaje kingine ngine kine kimushu Nairobi mbeta Bonfis Mongera.
Mubunge wa North Imenti Raim Daud ni amenerete bunene kuingwa kwa barabara ni borithi kenda kuthuja etithia bangari na ngari ciao, akiuga borithi ni bakuinga barabara guntu gukwingi muthingata no gutina kinya ubatu. Ariuga untu bubone butumite unkumania boingia bunene, akiuga nayo NTSA ikite mawatho jatiumbika kuingwa na jati kubatara. Augite guti ubatu bwa mawatho jamiru ja barabara kuthondekwa na jarajareo nijo zabatere kuthingati Muthuru Muruki na Rugonoru. Manya mitine mingi iraonekana ndene Kenya amana bubu mubunge North Imenti Raim Daud akagwa mongera na ndene Kenya kutoa thunya bubu mabubu Weru bubu ko thabukiretwa indi mawatho jaja reo ndio bwiri kutumika akiwa thine nene ni manto jaje kumania. Usiambiwe kwamba kuna sheria inatungwa ndio ikuje kuzuia maafa. Sheria tuko nazo, kutekeleza ndio shida. Shauri labda hakuna, kama ni mkubwa akona gari, akona matatu yake. Sasa mdogo, hata ule askari kwa barabara akijaribu kusimamisha gari ya mkubwa, ataambiwa ataambiwa base commander ameambiwa awachilie. So makosa sio hata ya ule traffic wa chini ama base commander, unajua inatoka juu. Chanzo za kila kitu ni ufisadi. Hakuna kitu ingine, ni ufisadi. Tukiweza kumaliza ufisadi na pia wananchi wasipeane vile juzi Bishop Oginde alisema, do not give, do not receive, do not offer. Hiyo ndio inafaa ikue. Nguruki kulingana mubunge Raim Daud ugitemba sira nyingi gweta barabarene itiwe ndio rakobati agitonya na rwangirwe NTSA rwagitenya ukinya barabarene kagitaka nembetisa mukenya rukuinyangi no totiko girogita. Mabasi zile ziko Kenya na hata NTSA ndio waligundua hiyo maneno kwamba hazijajengwa kama basi, ni malori zinawekwa tu mabati na haina roll cage ama vile itaumiza watu wale wako kwa hiyo mabasi. So kitu ya kwanza ni kama ni buses, basi zikuwe imported as buses ama ziongezewe vile hazitavunjika ikianguka. So serikali inafaa iweke mikakati, ndio NTSA wameleta kwa barabara, lakini unajua wameongeza tu gharama kwa wananchi. Shauri ile pesa italipwa hata kwa NTSA, sasa watu lazima watafutie pesa ya NTSA pia. Ni rafiki yangu hao wote, lakini ukweli lazima isemwe. Nguruki kwa polisi barabara ngama barabara ne batrafiki kaba kongera nguruki mitini na barabara ndo matatire nyingine ongera ntu bakenda kutwambia sio banenkera. Matatu inafaa ibebe abiria kamili. Najua wanabeba abiria zaidi, wakisema hiyo extra ndio itaenda kulipia barabarani, ile gharama ya barabarani. So tumeongea na CS wakati walikuja, na nilimwambia hata kama askari wa traffic ni rafiki wangu wote, lakini inastahili tupunguze hiyo roadblocks pamoja na hii ya traffic. Shauri hapo ndio shida inafanyika. Unakuta mtu amepitia roadblock na akienda tu kilomita 1-2 inaanguka. It's driver akifanya makosa kubwa kama kifo ya watu, anafaa hiyo license anyang'anywe, asiruhusiwe tena kuenda kwa barabara. Akiwa thirikari ni bwiro chokera watho boga tene bagutigira ati ngari cia cukuru cionthe uticigweta utuku. Kuzuia watoto wa shule kutembea jioni kutoka zamani kulikuwa na sheria ya 6 to 6. Ikifika 6 isimame. Kama unajua hautafika by 6 mahali unaenda, usiondoke, uondoke kesho yake. Na pia overloading ya basi za shule, pia watoto wetu wanaumia. Ukiona basi labda ni abiria 50 itakuwa na 80. So inastahili mwalimu mkuu pamoja na driver ya basi angalie hiyo maneno. Muthuri Murioki, Weru TV, mutino jwa Kangangi. Nikumirite gisanga sa cukuru-ini ya Kirambadi
sekondari ya Chiari bakiorota mwarimu munene ni kiria bakuga ni abaethiritwe bakingatwo na OCS wa Ntere uria urabengatire na bunduki na barejite kwaririria mugomo jwa aritwa juria jwathithikire kiumia kithiru ibachokete borota mwarimu ujo bakiuga atithiritwe agetigira aritwa ni bakurugirwa irio biria bikubatara na kinya nethiritwe agitumira ana bao kurima miundene ya cukuru amo nabo komanda wa borithi Zakius Ng'eno ni areganite nabo Martin Mugambi na KINYA. Cukuru ni ya gutinda yega kiramba sekondari wandi ya Mwembe kiri gicigo mbunge kia Mara muthenya we munthi kurankana mwanki. Chiari ba cukuru eno bakithietagia mwarimu munene wa cukuru enu Esther Wanja Mastingo nyuma ya kuga kubetera borichi na mechinka kubaumagarukia cukuru bakiugaga igwarira bakujirite mucemanio wa thiri mucemanio wa gwaka cukuru yao ni OCS badungurumania na manda principal akenda runga makenda ugatele nkondikira mucemanio odire neto kodi atele batokaragwa tukienda transparent na misinka mwananchi akienda kumenya uma ni musinga tukautakirwa neu totarurite dirikali atura misinka ni tweleanwe utuonie Weru mujia mtu achokirwe kiura kiae kulinga bwekari Nteto ino cia kurutirwa muchinkano ciesua magutuni irareganwa na komanda wa borichi kaunti ya Thaa Nithi Zakius Ng'eno. The parents became hostile. Yes. And therefore, the station commander of Mukutuni police station was called in. On arrival, he just evacuated the teacher who was in imminent danger of the parents, and went back again to address the parents who were numbering about 100, and they left the school compound without damaging any property. There's no property that has been reported to be damaged. And the matter is left for our investigations together with the schools, the education stakeholders. Kuringana na aciari babana bao batarutha kigerio gakwinga nyuma ya kugoma kiri cukuru enu ntugu ya njuma nthiru nuntu bwa mathina kathumba ana betu bataura kigerio raino mwako nenya ntamu ino baitwie kana bakaura kigerio bachoka niki praidere ngiaithite ana bakura kigerio barikia betu ni baura nyuma ni mbira imbangi au mwena bobo bariuga cukuru enu yao aritwa baturaga kurutithwa wira mondani wa cukuru enu batakwegwa irio birabi bateri no utongoria bwa cukuru enu na tigo gwa aciari kuongerwa kwa bichi na mbeca kiri cukuru enu batakumenya muthenya umwe nkiruta wira guku cukuru ana bakirutha kigerio kuria berirwe batige igerio methani bathi mugundani bagakamate mate baumirie mate njirani no nturori ni rungio na mate ni makwenda gukamatwa ni tukuria atiri aciari ana babae tio twaretire ana bathoma kana bakamataga mate na kana bagenda kuriba mauntu ma mwarimu waturudira kwitugongelwa mbeca mndena bari muthie meona nto tuli magaziari no to badokirie socks ni diatwika diarata bagatinda kurima cukuru ni mwana okari makani mujiari iga ino bariuga bota aciari baiga kiramba bakwinyana na baotiga mathomo na kuthi gutaruje muroni utongoria bwa cukuru enu bukiendagia area ria ng'ombe cia cukuru enu ana na mulo kaba gutumo kuthi gutaruje ruje lola rugutumirwa cukuru ni rwa cumbi ana wira bakurutithwa mondani na mondani uje bule bangitwe ni cukuru bule batele kurutika makauga twakiamba mturienda ndenje toro turamire tira ireko ndio toba sokire masambe sta bado tulongamira nembo amutu tono tumekata kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Onde miario mwanya mwanya ethiritwe gikujirwa yegie biashara ya miraa muno thaiji magurija kwirikana kuthuka buru James Mithika uria ni mutongeria wa kiama kia mefifata na ugite kethira thirikari ni kwenda gutethia biashara ya miraa ibati gutiga kwantu batare yake baruga kana license ya kwendia miraa nthiguruni chiome muno Somalia augite bunge buria bombikia gutethia ni ya biashara gwitikirwa kugendia miraa Somalia na njira ingi tebarake kukurukira ndege
Dennis Mugendi na aranirite na mutongereria uju na atutumira ripoti eje. Arimi na biashara ba mirano betiti na mbere na gukamata murigo jo murito jo ungumania kubanyarira onto twarandite na murimi munene wa mirantere ni isia igembe Daktari James Mithika Ntongai uria ni mutongeri wa kiama kia mirake mifata agutwathira uria gisansa magigi kionde gikarakari mira iri batirite kwendwa nthiguru ya Somalia iriri kanita ni 50 kana nkuruki indi ya biashara ba wikongara bitano bietwe barugi thirikari bia mwiwikia tani ekomiaki kana emekai mono au bikamendia mbesa inyingi nthiguru neu ya Somalia arebia soka Kenya Meru kiri alimbamira kugatwika mirane mingi iria irio na kuo bikamegura na magurija makuo magurija arimi gusirensanira. Kama soko la Somalia liko na uwezo wa kutumia tani 50, wao wakaamua hawatapeleka tani 50 ndio wapate pesa zaidi. Nasema hivi, kwa hivi sasa hawa mabwenyenyi wanapeleka tani 10, tani 6 na 10 kwa soko ambalo linahitaji tani 50. What does that mean? It means kutakuwa na ushindani wa miraa kidogo, na kwa hivyo bei itafanya nini? Itaruka juu. Unaona? Alafu hapa nchini katika eneo la Igembe tuko na uwezo wa kulima na kuweka kwa soko tani 100 kila siku. Hii ndio uwezo yetu kulingana na rekodi ya AFA ile tuko naye sahi katika ofisi za serikali. Kwa hivyo mabonyenyi wakafanya hesabu yao ya kwamba ikiwa wako na capacity ya kuvuna na kuleta kwa soko tani 100, sisi tutakuwa tunachukua tani 10. Kuthiriria arimi thina James aliuga thirikari ejane barua cia kwendia miraa Somalia kiri antu baingi na kumigendia gutwikite ndegi mwaki cia ikung'ara biu indio mtu onthe no agendi na njira iria akomba nayo ithiru ngari imaguru njira cionthe. Ukipewa leseni na serikali ya Kenya lazima iidhinishe leseni yako kwa serikali ya Somalia. Kwa hivyo ile mimi nimechukua kwa AFA haijaidhinishwa Somalia. Kwa hivyo siwezi beba miraa nipeleke Somalia. Na nikipeleka miraa Somalia nitashikwa. Kwa sababu zile leseni zimeidhinishwa katika serikali ya Somalia ni 5. Zile zimeidhinishwa hapa Kenya ni 5, lakini ukienda kwa web page tumepewa imis.go.ke utalipa leseni, lakini bila hii leseni kuidhinishwa katika serikali jirani ya Somalia uwezi peleka miraa. Na hapo ndio tunasema panueni leseni, idhinisheni leseni mingi. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru. Ni kuma kiri rugono ruu nio tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja ncokerete na Nteto nkuruki. Shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, ninatulia katuli, ina shida akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali. Furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko. Tufurahie pamoja. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball.
Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download StarTimes on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ngichokera na Nteto nkuruki Rais William Ruto ni atongerete muchemanio jwa kamiti ire atongerete witi na mbere bwa kiama kia UDA muchemanio jura jothithikirite ikarone binene bia UDA mushine jwa Nairobi. Kamiti eze ni kurukite gwitithia na mbere ithurano bia atongeria bamatura ba kiama giki gukurukira utea bwa mutandao. Are wakili Linda Kiomene atari ari mumemba wa mbondi ya ithurano bibi onde nawe Dr. Kaberia Kubai atari ari mumemba wa mbondi ya kuthikira nkuchanio na mateta nyuma ya ithurano bibi. Muthenya jwana wa Rais William Ruto ni atongerete muchemanio jwa kiama kia UDA jwa kamiti ya NSC kenda kwaririria ithurano bia kiama kia maturene na mawatho nkuruki zareza gagikaria. Kumaniana muchemanio jojo kithurano giki gikathithika na mikondo ena kiri kia uma na gwitikika ni kithurano gikathithika na njira ya kimitandao. Mukondo jwa mbere ni tariki 26 cha mweri jojo haria kikathithika kiri counties mwanya mwanya. Ikathithika ndene ya county ya Nairobi, Narok, West Pokot, Busia, Homa Bay, Isiolo na Garissa. Tariki 22 mweri jwa June mwaka ojojo kithurano giki gikathithika ntere cha Mombasa, Uasin Gishu, Nyandarua, Tharaka Nithi, Machakos, Kisii, Bungoma, Siaya, Taita Taveta, Wajir, Tana River, Kwale na Marsabit. Tariki 10 kithurano giki gikathithika ndene ya kaunti ya Kiambu, Embu, Kericho, Meru, Migori, Kakamega, Nyamira, Kitui, Elgeyo Marakwet, Samburu, Kajiado, Mandera, Kilifi, Murang'a na Lamu. Na kithirikire kiri mukondo jwena tariki 24 mweri ojo jwa August mwaka ojojo ndene ya kaunti ya Nakuru, Bomet, Nyeri, Kirinyaga, Nandi, Baringo, Turkana, Laikipia, Trans Nzoia, Kisumu, Vihiga na Makueni. Na kenda kuagirithia ithurano B, National Steering Committee ne thurite atongeria. Kiri National Elections Board iria mukaririgiti wayo ni Anthony Maura, wakili Linda Kiome ni umwe wa amemba. Ndene ya gutega magamba jaraja kaumira iria mukaririgiti ni Joy Mdivo, Dr. Kaberia Isaac ura niwe mubangania wa kiama kia UDA Meru ni mumemba. Kukethirwa kwina kinya mbondi ya gutega magamba kia mene giki itongeretwe ni Rebecca Tonkei na amemba bangi batandatu. Ekuru kuma ntere cha mugweni bakuromba mubunge wa Ekuru kauntini ya Tharaka Nithi Susan Mwindu kuririkana ikundi biao kiri uwezani bwake kina kiangafu baugete ni bethiritwe bagichiandikithia na kujuriria maratasi kuromba utethio bubu ende gute ikundi kinya kimwe nture neu kiarara gikunikite bariuga bamwe bao bari na mawathe kana ni achiari bena ana ba mawathe na kwa bakeza gutetheka kwa bwira muno. Samugashima ena kiriro kia Ekuruba. Ekuruba baba kuma ntere chegaturi na kama uongo wadi ya mugwe bariuga kuma barathurana ende nithiete kuthira mianka yeri bataringia nkobe mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi abareterete utethio bwa kigina kia National Government Affirmative Action Fund.
bariuga ntere no kuri na ikundi kathumba birabiegitwe bikionjoreria uteithio bobo indi batachokerwe no amachokio mafomu inuba egitwe bakionjoreria huku kwetu ni tukoragwa twina ikundi na ni tungienda muno kwigua tukionaga mwezimiwa ule otethagia ikundi nikenda mba kwigua ni agututethia na nikenda gikundi gitu kithie na mbere na tuona gia gwitethia na tugitethagia nkinyagia micie nontu nio micie tuyo turi atumia ni tuyo turungamirire micie wona twaga gintu ri mucie ukuthira tuyo tuguca tugienda kutha micie mo turi aka tukambatana turi aka na nikenda twitethia na kuma tuyo turata ino turi ciaga turi cia mweno turi riuza ino jucani mindo tutaria kumora kuma kwa muthura ruga tukuria atiri weka urire kutuyo twekia Nteto bantu acha tuceria go turi baingi bago bari ekrontiwa achiari ba ana bari na mawathe na bamo bago bari na mawathe bubongwa bariuga ibakurukagira kinyamara kinene kira kubatara uteithio bububwa mubunge wa Ekuru mukwanti gweta ntu akore mwe kuruta wira mukamwimberia agatugania kuona mbeca cia gwigua akionjorithia ni akuthomithia mwana ni agatethia mama angi makathomithia mwana na ria twamwita twitanite turi arambi atija gututetheria arambi cietu riu kitikigua kuromba kia ngavana atikivota nuntu gacha kwigua ni tumuthurite women rep na atikuvota na atiguturirikana riu ana kigua atibati kuromba tiga mara makuvota guruta wiru wakio kana kuririkana antu mao malombe indi baruria ngugi aitigirie kubaririkana na kigina igukianga kenda uturo bwago bukaukirwa nikyo tungamete tukiwa ni aturetere kamuga gwitethia ngenda twimberia nguvu cietu tutwe tukona mbia cia kuthomithia ciana cietu na tuona into cia utethia mechi yetu tutiga utindaga tugitaga kama ntigwa tutanamona nikatwegucaga no tethagia ikundi na ikundi ira twina cio tio tutano twethiwa wa Susani na kuma twa muthura tutimuonaga ringi ninkwenda kumwira riu aturirikane guku nuntu natwi yana ikundi ira twina cio gutikio tuonaga Susani wa Mwindu nwe tukuririra ni atwende uco tutetherie na mbia cia ikundi wacha atumia maria turi namo ubata kuigua gitutethagia nikenda bana bururi wananja cietu ikabata kuthie na njira ria yagirire nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gashima unkumania na wamba bwa miunda ya plot ni bwambirite kuonekana ntere chia mukuri wodini atima wakari bakiorotaga atongeria bamatura bakiugaga nebo batongeretie kiri wamba bubo ni kwithiritwe kuri na makarika ja muthemba jojo ntere ji chia bure tabura tukutaririrwa ni Kelvin Kimathi ungumania na wamba ba miunda ya sio plot nture ni amukuri wadi ni atimo ithina itite nambari kunyamaria kariba nture umuno bakelo tatungoria matura ni ntubwa thine yibarumirite buru onitore mukuri ndererete ana bakubonde mukuri na bakorera mukuri na kwa plot ye kwa ya famiero injobure na chifu mateni ndavezere za komi na yele na matini ya kiraoni hicho na chefirikare loi kaisha mwamba. Mimi nilienda kumwitika huyu mama. Nilisikia nduru nikaenda kuitika. Hiyo nduru sikuwa najua ni nini juu mimi ni turesara wa Mwerega. Nikauliza ni mtu amekufa ama ni nini juu tulikuwa na mambo zingine hapa na ingine hapa. Nikaenda nikakuta watu ni wengi sana, nikauliza ni shinda gani iko hapa. Nikaambiwa ati ni ploti ya mtu inajengwa. Kwao wakubwa tuko nao mukuri. Hakuna usaidizi tunaona kwao. Kitu ya kwanza kama wazazi wetu wanaenda kuvunja kuni pale msitu. Na wakienda kuna mtu anazunguka hapo. Tumepiga ripoti kwa polisi, tumepiga ripoti kwa masabueria lakini hakuna action inachukuliwa. MC watima mati ni Kimathi Kumbole na arura wikite karuna kariba onte une kendo ushura ntera thine ye nkothikira thina cienu na thina iti antije imbethera mbije naja kwena lakini ntaije thina extent ate muntu na nkerikira tazi kiandikirie twake mati ni Kimathi kitena plot number utekenge kiandiki ngoria muntu wochiere mwane aja miaka 23 ni ati ina muntu araumare ina muntu umere chotuko eja kweberia muntu karete ya miaka 20 ina muntu akuma miaka 20 inare kana kara akuete kara ariokera na yethra plot ya ne ajokirue na ndege ntokira kwenda kubwira
amboira mbere mbareria zenda ira cieaza gento kira bombo bwira antu bamukurinya ugo ikuraza nau kirage kabure na antu babainge bakwaria ibwara yako gwatanira umbole na ulitwa muno akirombe bimya bikaibia kuthia tathine ikinya nelete muboyo wa munki kiria tungorero matura nturene yakiwa kinya wibure abuthia takire obisiri bati inene oni process inerambetete nyume mwari jwana jothira oni ndienda kumora munene mwankora munini uraomba kwithira use kana na miunda physical planner bakaunti pauti akaba ena thina no ntumbuga ndende bera turinde jara kini mbugire ampampe mbeje nthikire ndikeje kwirwa ujuria kana boja gukira kuga bokiuga uria the no wenderia miunda ethira ndeni nko ndena information yonthe ndiamberia kumora munini no ore munene na mwari jo ethira zozo mwari joena ndienda bonthe beje bakarenzia batwerezere kila kitu na kuigwa bona thina yenu ere anene ni leadership thina yenu ni ere anene ni leadership nande nonto thina yenu ere anene ni leadership re babu enda neni nturene teu endeni kuma banjobure na ba Martini tema lakini tuge atere batethuri na uma hedra batethuri na aki tukejoaza na nkera ndisisi atotwera ntuko mweri biumya bitethira biere tutereza wa kanafo athithia formula ere onthe akathithia na ara magutumira formula yonthe antume onde kumbure mbeje tuthithia kithurano aza tubaikirie sabweria babega bara bagatetera antu bamukuri Weru TV kumaburi mbita wake Uvin Kimathi. Gikundi kimwe kuma mpingiro ya nyomo ya Meru National Park ni bachiritanirite kwaraniria na mwingi uria bombekia kunyia nkirithano gatigati kao na nyomo cha kithaka bathithite bubu na njira ya kubangania michetho aria mbeu mbithi bethiritwe na kagita gakega ga kuritanwa mantu jegie umenyeri bwa nyomo iji na kinya imera biabata ni bachokete bauga michetho iji ni gutethia nduki mbithi gukara kuraja no tumiri bwa mbogita na ndawa ingi cha kurebia. Nicholas Shabari gatutaririe. Natoka upande wa kina na nimepatana na players kutoka kwa timu zingine kutoka kama Dharaka na hapa Baibario. Nashukuru kwa sababu nimeweza kupatana na marafiki since imeleta ile friendship kwa sababu kulikuwa na conflict pia, so mambo kama hiyo sasa haitaendelea kwa sababu wengi tumejuana. Tuna appreciate Bond Free, so tunajifocus tu kucheza final. Mwelekeo wetu ilikuwa kuhusisha timu za pande ya ile northern part of the Meru National Park na southern part of the Meru National Park na the central part. So tulikuwa na timu 3 kutoka pande ya Kina, timu 3 kutoka pande ya Dharaka na timu 2 kutoka pande hii ya Igembe Central. Na mworoto ugungwa kuringana na Michael Mugora no agikundi kia Bond Free urotumite gwithiro kwina michetho ino ya antu obaraba ithiragiro bankene na paka ya Meru muno kuma ntere cha Dharaka Igembe wa mwena kinya Isiolo ntere cha Kina ni gutigira antu ibakuja amwe kumenyana na kinya kurutana mantu makoneni na borabomba kumenyera nyamu cha kithaka. Tukiandaa football tournament ambayo tunasema ni ya coexistence and conservation, kumaanisha tunajaribu kuleta mambo ya uhifadhi na mambo ya kushirikiana na kuishi pamoja na wanyama wa pori, pamoja na zile mifugo ambazo tunaweka kwetu nyumbani, pamoja na kazi ambazo tunafanya labda ya mashamba ambayo mara kwa mara tuna migogoro na migongano ya wanyama wa pori. Katika kuendeleza michezo tunaeneza habari za kuhifadhi mazingira. Tunaeneza habari za kuhifadhi mazingira. Vijana wakikuja hapa tunatarajia wakuwe ndio kielelezo cha jamii ijayo miaka ingine ijayo. Kwa hivyo ndio maana tunaanza kwa sasa hivi kuwaelezea vile mazingira wanafaa kuyatunza. Mipango kama hii wanafanya hapa, sisi tunaiunga mkono sana kama FKF kwa sababu inasaidia watoto wetu ku-expose talanta zao na pia kuweka vijana kwa pamoja ili wasikue kule visakani ama sokoni wakihusishwa na mandawa ya kulevya ama tabia zingine ambazo si nzuri. Muno Mugona utariria na kuwa kuma baranjiria michetho ino tunaleta uwiano ile tunaweza sema kuna amani
kuna ushirikiano na kuna ile utangamano wa jamii mbalimbali. Pia tunapopata changamoto katika jamii kuhusu migogoro ya wanyama na jamii, tunaweza pata habari kwa haraka na tunasaidia. Benefits za hii lakini siko kwa wingi. Kule ndani inaweza kuwa sinaenda polepole, lakini mkitoka huku nje sisi tunafanikiwa zaidi. Siku ya leo nimeona timu za kutoka Kenya pia wanacheza vizuri, na pia hawa wengine wa kutoka Tharaka na hapa kwetu. Watu wamejuana, kuna utangamano ambao watu wameshirikiana kujuana kwa pamoja, na hiyo ni mzuri sana kwa sababu inaleta watu wetu pamoja. Kuma kiani chukuru kia Baibario Gembe Central, Petan Class, Chabare. Kagita kango kuongera miaka 100 ria wanjiriria bwa mathomo ja ubundi note anthigurune ya Kenya. Mwarimu murungamiri cukuru ya Meru Polytechnic uria nowe mukaririgite wa cukuru izi rutere ruru rwa Mount Kenya East ugite cukuru iji nande chire tayari kwamukira aritwa baria bethiritwe bakiamukira kithomo kia CBC. Ni akathite mutaratara jujwa kithomo na kuga jugatuma aritwa gukenera na kuthithia bwega kiri mathomo jao. Muthuru Muriuki gatumenyithie cio. Kuma chukuru cio bundi kwa mundene Kenya na nene thirite miaka 100 gitumina iba ciumirite kwithwa bagikungwira ntububu na njira ya mwanya. Batongetwe ni principal munene wa cukuru ya Meru Polytechnic na ma principal bangi ba cukuru cio tendene Mount Kenya East. Ko actually gatukuri brand TVET tulimeta TVET at 100. TVET nekarete ngurukia miaka 100 kuma ekwanjeria. TVET works na TVET niyo njira embega iria mwana omba kuthi nayo ate stranded tugucwangu. Araba ukiteboka kitagaka ya cukuru cio Thaa bari mustare jwa mbere kwithwa bakiamukirana baria bakuthoma kithomo kia CBC. Kwinyo ntububu ni babwambiri tike cukuru cio Thaa nikenda gutigira mwana wonde ro kuja cukuru iji akugwata ote abung'ani bo muchira ngugi. Kankwenda kuga batwe TVET to ready to receive ana ba CBC babare primary school na baba agorokera junior secondary school and so on. Nekenda tumbe kubanenkera courses iria igwetania na kithomo kiria bathomete na au rungu na kogu twina kuwerwa gukunene na pride kwethirwa twiba TVET. We are very happy with the CBET, that is competency based education and training. Ana iba komba embrace bwega na wanafurahia sana. Kwa batu wetu prepared kujokia na ba CBC. But struggle because technical is about skills. Na CBET CBC ne ariuga about skills. Na tokera thirikari bwega muno no ntuba kwambiria mufumo jojo wa CBC. No ntokabere area ana baraitana wa uramanto jathithaua. Lakini tokweja kirira togweta CBET na college tureba itana uria ngugeu yongwa urabonga bakomba gwita ngugeu kethera mwana oro kuthithia manto ja mwako akanenkerwa maiga akanenkerwa simiti akanenkerwa kabiro aka nyombe u arewe anto eta kirasi neta amberia kweru mwarimu nyomba chiaka ojo muthanga jweka irwanga junga naua areta kathithia manto ja u arewe na kwa u ana bara ba CBC no tonyo baritano kuthithia manto na njara ciao anto abaitanwa bonwa na mauku batwe ta technical itobeterete sana twitayare kibo no tubatwe na ndeturitana anto na mathi na wendi waona ni kuona na baba ingi bakwitha bagitonya gicukuru iji nikenda kurikithio ntububu na kwa witokaira thirikari bwega muno no tunade au tweterete wakasi bara bakethera bare Kenya kana ariti bangugi baba kethera bare Kenya batethera bare ariti bangugi bakuthugani ora manto athithaua mtu ageta akere industry akeja na ngogene neije manto ja bwega nejete jete jathithia no tujo arathithia na ara skuru takara thoma mauku karathithia manto ja ari wewe ngwa. Thank you. Ana kuma last year September nitwaombire gucenjia mfumo kire ana bonthe twauga riu tuoka through the conventional traditional methods cia kuthoma twinde tukathama tutonya kire CBET na ana ni bamukirite mfumo mweru na kambuge
tukwambiria mfumo huu ana baingi kinya barabara admitted May last year ni ba requestire batonywe kiri mfumo ujo nonto ni mfumo mwega nkurukia ule onge wari kumbere tugithingataga curriculum ya CBET. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutino Joka Ngangi. Kuririkana ana baria babatere kwithirwa bari cukuru ni bagutumika anene kiri biashara ya gutwamira ntere chegembe kumane na bobo nyumba 10 ntere chantunene ni baugite batetekiria mutugo jojo gwita na mbere ni untu kinya kurembe umbithi bakuyamira kenda benderia a biashara untu buria butumite kinya wagagia buongereka. Mukana omorito nirutito ekiri anto baraba kunenkera ana abachukuru ngui ya utumira kana kinya kubaguragira amira batakwenda kinya kumenya ana araba kuma ana mira enu nonto gutire na mwana aomba kwithiro aina monda aithiro akiendagia amira ende bakiora gui barekane na ngugi enu nonto muthia bakanyangiria ana ababa uturo obwao tubaraba kureana machuruba nturene bautu bakura machuruba mwana akagwachia ngiringi kana akagwachia kima kiani na eta sukuru enda kana arane ntwaete musiari amuru akenda kura kima cie musiari lakini akiona churuba ratura ni wakorwa churuba kianine churuba ratithoma nentu wengwa na kumbo jitekemea kira tukuromba tuenda kwa antu bawani bobo bore amira nikenda bareko bore machuruba ana bathoma na barike ko bareko bore machuruba bakathoma na tutithwa twina andu enene tukwatirie machibu batutumite tubawatirie tutithwa twina andu enene kurwa tuthai kinya mira na ranturene rirua mirere ye kaurwa ni antu bangari baura barabe na ngari ba thoko kinya cia mutua te baeta na mira yo batu na mabuo baeta nyo koibio otekinya mauno yara ya kono muno nturene no ntu bwana koibio ni bono tukwenda na bathoma no ntu bakara kuthoma security etebu anturene bakamba banguku bakamba bamira tonto surube umundene na baba inge baeta kinyamba bamira kuringana na akoroba nyumba 10 kuma antere etia antunene baliuga ana baba kare kwa bathi na mbere kuruta nguinu cia gutumira na kinya kwendagia mira ya itha bakaithiro bare amba na muthia ni bakarekana na kinya na kithomo na nonto bakona kithomo gitina baita rira bakona ambecha cia raisi na baba kuyamira na bariya mira ya aciari bao nende kyo gutuma nentu mwana atena munda mtu atena munda wa mureamira kwe timu timu kidogo timu ke otrinwa batu kinya batu nyume ntuko ikora ya tutona bo tukuria misietu nentu ntubu tukwenda kurwa bumbere nikenda na beta skuru ano bau nibo bakwendi kinya bangi na tuondo muno na banthaka de morning gweta nture na nkari na musiari muno asiari ukaibu bakiwa ati no ntu babu tukuiba nibo guthomethiana kinyo kwa nikengi iteni bumurire mbeca musiari uro kuwa tiga genda ati na mbeca ni kurea kuthomethia mwana kumege North Peter class chaba nkatho cha mwanya ikugwatanira na bautu ikiri nteto chetu cheruthe Ithatu tuchemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukianga kwenderero tukububwega mbeta MAUREEN kinya monanireto mathithio ni Purity Richard.